Kilomita makiria ma 50 kuma muciĩ munene wa Nairobi, barabara-ini nene ya Nairobi guthii Nakuru ni kwa Ituura ria Kimende rikoragwo. Ituura ririgicĩirio ni ugemu wa miti na urimi wa mboga mithemba itiganite. Miaka-ini ya nahau kabere Ituura riri riari mutitu na andu maikaraga matura-ini ma bathi, kaba na githoito hamwe na matura mangi ta uria Stephen Kimani uria ni muhuri wa mbica aratutariria. Kimende ni nickname ya mundu waina kamukawa guku Kimende kari haria Ungigweta hau rugongo. Riu andu magithi na ngari ri maugaga twathi ha Kimende kunywa cai niho hagire Kimende no guku gwitagwo bathi. Athungu moimana guku itiganite nio metagwo settlers makioya migunda iri ari miega guku kwari forest ri riu mayoka makihia andu mititu guku ona andu maigaga gutikaraga to kwari kwa njogu ni undu wa heho. Ngumo ya mukawa wa muthuri Kimende yatambite hakuhi na kuraihu kuria atiri mwekana meri aikari Ituura riri manathie gwetha motungata makihuthira ritwa ritwaikaine ni thirikari. Tutamenyaga history wega tugagithi tukahandika nimite Kimende twakinya Kiambu ni gwajia gwa kanju tukirwo guti Kimende uku ni bathi taida na kanjiro maita maingi muno license-ini ifomu-ini cia kwangerwo guku tiri kindu gitagwo Kimende mundu wa kumathumbura muno ri niguo gwathia gugituika ni kime ikihitukio. Kimani uria ukoretwo ari muhuri wa mbica kwa makiria ma miaka 40 niwe wahurire Kimende mbica itakiririkano kia kuria ritwa riri riumire. Ndokite gucera guku no ndamumenyete nie mbere ngimuhuria giti-ini giki niho haha aikarite haha ngimuhura mbica imwe. Miaka-ini ya nahau kabere Ituura riri rianacererwo ni atongoria matiganite ta mutongoria wa bururi wa gatatu Moi wa Kibaki na uria wari mumbunge wa Kiamba Njenga wa Karume. Thutha uyu Ituura riri ni riambiriirie gukura na gikiro kinene kuria riu ni rigite na riri mweru kwambiriria mabengi, mathukuru na wabici itiganite cia thirikari. Andu makurite muno ningi tondu haha ni center barabara kuma na Kaguo na guku itherero yuka guku tauni ino kuma na Kianda tauni ino kuma na kuria bathi rugongo tauni guthira kuma na Kenari tauni ningi ngota mabengi me guku ino mwaka hagakura kuma na Limuru ona andu maingi mwe guku ni kuma mwena ucio wa Kianda ningi tumaga hakure tauni center. Ore Ituura rirakura ri mbere twambite tukaheo dio oria buruthi uthiite giko tutiketwo kinya DV riu ni headquarter ya rari headquarter riu ikoragwo guku na gukorwo agendi magethie gucuha mutito-ini wa Kirita no muhaka magerere Ituura-ini riri ria Kimende ni gucungiriirie meke ya biacara kwa ndanduka Ituura-ini riri. No na gutuika ehitukiri ona amwe ya aikari Ituura riri matitaukagwo ritwa Kimende riumire ku indi andu aingi maigua ritwa Kimende riagwetwo kiria giukaga meciria-ini mao ni heho ba na gibii kiria gikoragwo kuo. Ngiribotera Kameme TV ritwa rakwa ni Wanjiru wa Boro.